نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kecintaan dan kerinduan kita kirimkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang kita kenal selaku sosok teladan, akacuir madicing lauria manan narufatawi baik ritujunna fangkokenna atinna nabita niya fangkokenna lillana lebih-lebih fangkokenna lan rualina, sehingga ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bangsa gelo, di bangsa dicing, di bangsa kesing, apalagi toma-toma lebih ke hadri ya Nabi tarudina fa jasapar ngilaleng umatna pada miluk mana mi taki madicing, pada miluk mana mi taki salama. Dan baca nawineng weddingi ya ru'i di umatna nabita di naifaris saki atau materuk manibawat ta marilalana suruga fammasina fungala taala nayatur naluri nabitaro. Tapi teman-teman lebih kahadri namanya juga makhluk anu rifanca jinna fungala taala memiliki batas sehingga riwattunna miluk namati amurina nabittaru lansuri fudangi nabittari fungala ta'ala innaka la tahdi man ahbabtah majapunaiku Muhammad demul lima beri afati ruang lauri ummakmu meskipun itu merupakan orang yang terdekat, torifojimmu, keluargamu, begitupun umatmu. Daki nabita basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Maka ditugas Muhammad mu pelatu ke bawang tampai rilalang agama na fungala ta'ala persoalan hidayah itu merupakan hak saya. Maka ni Nabi tadi nafajatul lipak guru ki di nafajatul jello kengi laleng assalamaka
termasuk toma-toma bikin kehadiri di setiap datangnya bulan suci Ramadan itu deto nang kena petu nabi tak tuli pak guru ki sariko ammangi waddingi ifakki guna madicing yewi ulang ramalang nasabak ni kada misengi maka daya ulang ramalang ula facapuran nafasirun tukifung Allah Ta'ala. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, menjelang Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nafak gurangi farilo doang. Kira-kira farilo doang aga yero nafak guran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rimakkadanna Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Maka dia Nabi ta iluri fung Allah Ta'ala maka dia efuang tafasirun tu ki ulan ramalang rigau angkata siruntu ulan ramalang si mata manya mayerofanat dita tafat dibolangi ritalai asokinin nawangeng tafasanangengi atita nasabak detu yamanan atau matumalabikeng kahadere tamangen na ulan ramalang ia regai pasiruntu rifung Allah Ta'ala ulan ramalang namanya mafanad dinnah kamato masisa ailo sikiji mapuasa na tak tutup ni warungnya meskipun balik kau tak buka ya itu untuk cifolo ya banyak keluhan. Makanya teman-teman lebih kehadiran ya Nabi ternu nafak gurangi lilo di fung Allah Ta'ala sariku amang itu lima nyamang panaditaru nasabak nariku yero mancaji ukura teman-teman lebih kehadiran anyaman nyawa taru manyaman atita manyaman panadita mumpu asokinin nawang ngirilalan atita nadiji tuga ga masus sarifigo dega ga masus sarifafole dega ga mawar rifafole teman-teman lebih kehadiran nasabak yero nasabari anya mangenna fanaditaru na pumpurangi pung Allah Ta'ala sifa ala bongetah melok ni tuli masidaka wani-wani ya belancangi waram parat dari lala agama na pung Allah Ta'ala ifa pole sampajangi nadina je gahaga atau mangingira teman-teman bikin kehadirin nasabak magai mat diboleh yero asokinin nawangengeri lalanna atit tadina gahaga mawar rifa pole teman-teman bikin kehadir nako mat diboleh yero nasa andaina teman-teman bikin kehadir weddingi ya beriamana ruaga gatar pada ya sumba oh dah beriamana dia tu mangingi ku matangga imangi biasa tu yaro biasa teromu baro mangingi tawe ku malampe-lampe ro bacana imangi mulai ku tarawih 20 tona iya sengaja dia minta nomor WA-nya supaya fudak kade wadiga ifonco-fonco kicete. Jangan ke-20 yang 8 saja itu dia seorang minta. Surah-surah pendek nak kasih nak baca imang. Ngilo mu panin lo maka dek kuat dingi. Mafuncuk na yaro. Ai. Podai ka sapara bahani ko.
urani waladhdallin makami bismillah kadabano alif lam mim sujud no urani rukun. Karena begitu memang sifat manusia teman-teman bikin kehadiri. Biasa na pompora kiro atau mangingirang merasa jenuh, merasa bosan. Na sebab makomeman ni roh teman-teman bikin kehadiri. Na wiringi fungala ta'ala. Kapakka kasaidi rupa tawika na wiringi akalang. Na wiritongki hawa nafsu fungala ta'ala. Iya kalat terus si matamilo. Pigo iri telah decengi. Makanya ero malaikat na pungala ta'ala teman-teman bikin kehadiran na pancaji pungala ta'ala dibekali hanya akal saja. Jadi denang kena lari keru, denang kena lari sana. Si semua aga ya perintangi ri pungala ta'ala betongan na ada agi ri perintangi ri pungala ta'ala la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Denang kena doragai pungala ta'ala. Denang kena doragai pungala ta'ala. Iku surangi ifarentangi dena mega alasanna. Nah sebab magai dia tidak memiliki keinginan dia riweringi hawa nafsu ripung Allah Ta'ala. Sementara kita sebagai manusia yang dibekali dengan dua unsur akal dengan hawa nafsu, sehingga biasa muncul sifat jenuh, bosaki, marissalak de terseding, mawar matana iri fafole. Engka keinginat talangi wat dingi fatumpo. Iya. Na baca na wat dingi degaga ifafole go bansana yewe. Na dina rifafole teman-teman bikin kahadere. Pangeloran narpata. Tapi ini merupakan amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya reni babangi di rupa tahu. Kasih aku sompako. Sempajaku puasaku, asakku. Endrek ke tanah marajai ya kumulai bagi yang mampu. Karena kita diberikan akal. Ye ko makoro pangelorota teman-teman bikin kehadire makka de aja naga pakkasiwari sesena pungala taala. Tuo ki manya-manya bawang. Ancaji ni fada-fada lo kolo Dega undang-undang kenai, dega hukum kenai. Ye kalau mak gau bawah, ye lo na pigo dega. Nah sebab mage teman-teman bikin kehadiri adiran gaga akalan na teman-teman bikin kehadir tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Makanya tu rupa tawe ye kode meto pale nulle papole pakasiyang risese na fungala taala tu ya ifalannya akalan na. Ipataraka yero aga sanai akalan na ifalannya ya akalan na ripung Allah Ta'ala gangkan na yero sampajangnya dia na wajib sabarlana agama tu rufial kalam ala salasa fatarakka itu kalan na fung Allah Ta'ala betongan na ada hukuman na fung Allah Ta'ala tu dalam 3 selama detoki gaga kue taluai wajib itu ifafole bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita. Yang pertama risesena tomatinroe gangkana fasadi. Itu tomatinroe ada gaga tu hukum kenai. Ya pamatunano pasadipi. Makanan dia wajib sempajang itu matindro fasad dipi nape wajib. Makanya kong kato matindro mapamula tatik 10 set di LE. Ia menina fasad ding ya sarak mani
Hati dia wajib loroe irwatun naro tapi fasaddingnya as-sarai aku firmatu munro wajib nafigo idi mani loki pat diolo sampaja lorota yarega sampaja ngasarata ya tapi niatnya tentunya berbeda taniana ifasilen nerengi na karena wattun naro ya nasabak di luar daripada waktunya. Jadi figoi wakati mas sampaja loro fatandra ka usilli qadaan taniana ada fakit qadaan isilli detono wadi pasijama nasabak iro illat naro alasanna pasijama itu dalam keadaan musafir nataniaki musafir matindromi ala bakengi wattu mani fasadding fasarak mani koto ni romon rumah sampaja loro tapi dene fasijama fa ikut fasijama ti fasijamu mani ini pentingnya namanya ilmu teman-teman lebih kehadiran artinya apa teman-teman lebih kehadiran iye kode tulle pigo iparentana pasuronna pung Allah taala teman-teman lebih kehadir fapada ni olok-olok anca je olok-olok di papada ni olok-olok ceki mas sempa jaga ceki ma puasa ceki maga silahkan iya toh ya fu palek kode de lo mancelok-olok ya tinro tutu ni aja na upasadding betongan na ada aja upasadding nasaba upan na pasaddiko berarti anakan na kewajiban atindro no materu aja no musaddiko ceko masampa aja tu aja na ceko ma puasa ceko maga atindro no materu dia na wajib dia na agak sampa aja pigo pada na wajiko. Yang kedua teman-teman lebih kehadiri ia kode felek tulle matindro materu yang kedua nafataraka iyero kalan nafungala taala ro anak bicu gangkan na balik itu makanya dia wajib sempajang isisena anak dia wajib puasa sisina anak ya kode fana balik tapi dena magaga nariko ifa guru ya nata ilat ya senna iko denul lepenno ya puasa lalan nasisu ya si tengah namanya puasa setengah hari. Saya ingat itu waktu saya keluar tugas di Papua itu ada ibu-ibu ya sampaikan ke saya maka dai Pak Ustadz yero anak urusan kilo kuro kasih mi tema puasa pada fada nak nate wali puasana tapi ku carana yali maka dai ugaji ku ma puasa tasiratu sebuseso ini yang kada pura gaji nak tema puasa sama seperti sholat iya dia wajib balik pimatu tapi dia dah magaga itiwi anak talori wasi pas sempajang kada akhir naganggu mi makometo ko anak-anak iya waktu na bermain waktu na meto tu lima cule-cule maruk kamaga ko masih makomema karena Nabi ta sangat mengkhawatirkan itu yeko angka masiji tetong nade gaga suarana anak-anak ning kali atau lebih ke kali artinya yeko angka masiji makorona dega suara anak-anak ning kalinga maka tidak ada generasi pelanjut kita ni gana kira-kira lo liseri masiji taruh perhatikan itu atau lebih ke kali jadi ini yang kedua ye kode balik melok mapuasa de melok masempajang ye ancajian anak tutuni iya pak upan na balik ko wajib figo ini teman-teman lebih ke hadir
Jadi dia tu le manci olok-olok, dia tu le matinro tutu, ada itu dulu le manci anak tutu. Kalau itu tidak bisa teman-teman bikin kehadirin, mungkin bisa kita pilih yang keempat. Pak dia dulu le matinro tutu, dia tu le manci anak tutu. Aga ya rom, anca jito jangan ki. Anca jito jangan ki. Jangankan hukuman di dalam syariat teman-teman bikin kehadirin napa tarakka fung Allah Ta'ala, hukum di negara kita atau ko jangan ngitawi na fauno dia na akan na hukuman Pak Imi na foto, oh wajar Pak jangan matui, jangan matui. Jadi artinya teman-teman bikin kehadirin, selama kita tidak ada dari keempat ini, maka semua kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimana kondisi kita tuh wajib boleh di negara alasan. Di negara alasan makare mage di mo sampajai malasa kapai de ulet tatung etu daki de ulet tudang eleuki de tuleleu isyarat na ifake ye kodena dulle isyarat paring ngarattaro dipake ye kodena dulle paring ngarattaro iya ini maniloi sampajang itu iya malasa kide dule garua atayamati. Semua alternatifnya sudah diberikan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala pada palatu kemanangi. Tidak ada lagi alasan. Kedai deji ule kasih mapuasa ya pak we. Maris-saris sausading. Iko de metotu ifak biasa alita tu ai mawar matotu ifigo teman-teman bikin kehadiran. Ai deji uli apa boleh sampai ya kasih pai sibuk lah dekat maga mana hasibut teman-teman bikin kehadiran. Dia agama tualasa. Makanya iro anuri pancajinna fungala taala lainnya makade ketika ditawarkan kepada langit, ketika ditawarkan kepada gunung-gunung ciptaan Allah yang lain terkait dengan amanah. Nah dia gagal terima. Idi rupa tahu sanggup terima. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan sekali. Pada na fikir gimana ya Rasulullah ketaru. Fikir gimana ya ro. Agak senai supaya wat dingin mancaji tulis surga mana. Kaya maka Nabi ta sininna ummaku tamamana rilalanna surga. Illa man aba sangadinna tong keciat tamat tong masana ya ciat tamat tong tuju hawa nafsunna mani bawa tuli nafat tuju nafat diolo keinginan na bawa tuli nafat tuju nafat diolo seakan-akan hidup di dunia ini hanya sekedar permainan saja ya ifatofa pada ki bawang ulo-uloe lo tak mandre-mandre tak lo tak minum-minum tak lo ki maga-magata tapi karena ada aturan yang sudah ditentukan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jalankan teman-teman bikin kehadiran. Intinya naro ye ko ditoki gaga boleh koropai berarti wajib manti fa boleh kewajiban nasurangi fungala taala dina wadi tata teman-teman bikin kehadiran. Karena setiap apa yang menjadi perbuatan kita fangku kena toni ro atitaru pangku kana tugaru lillah tak pangku kana tuga watakali tatu. Nah semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adina tu bangsa siri taru. Aku asuri mundrinna fungala taala napaki na polisa sekali teman-teman bikin kehadiran. Yeko aku milino napaki na wereka sadara fungala taala. Na wering asas sekaleng itu berarti masih ada kesempatan selama napas.
Angkamu pimas mutama itu berarti masih ada kesempatan yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sabak di bangsa egana Rasul mundina fungala taala matu. Marilori olona fungala taala Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan ifwa parewe karo kasih. Maka de magi molo rewe absarna pada rita ni rotanda aku asangan na fungala taala furana fanasanga ki ko akurangi nafat nasanga ki nabita nafan nasanga ki tofan ritata, semua kita sudah saksikan dan semua kita dengarkan toma-toma lebih keng kahadir, lalu kita merayu Allah inna mukinu makukuf wa matapana pak makum itu turu patawe iya fana matape biasana nariko naitai mata fakita nadi naitai seakan-akan dega agar tapana padahal ya sange tapu anu de naitai mata fa ayeko naita mata tania tu tapu asanna mapatung mi to lebih kadir. Iya, maka semua apa dirahasiakan oleh pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalanna rosampajata apalanna puasata pada dega agar naita mata. Nanti kita akan dipertemukan dengan apa yang pernah kita perbuat di dunia ini. Aku firesur mundrina fungala taala toma-toma bikin kahadir. Sini toma-toma bikin ania sila surah malabikin kaifa dari amasiri fungala taala. Mulai sikomi kafang murafi falat kengi anca je falisa wattu mamwari nafa barakah kengi fungala taala. Saya doakan mudah-mudahan toma-toma bikin kahadir angka kiri lalena anu nofurio fungala taala nawerengnya disi-disinga nawerengnya japa-japa nafas salama ki angka ki pakai guna wattu tak nasibawai madecing, karena waktu itu tidak akan mungkin kembali lagi narik kufuran labe ni dena tu na mungkin nafariu fai mafungala taala pada biasa itu betul lebih kengkah. Maka tempat yang terbaik untuk menyesal kita dega aga sangadina akhir lebotna iya tanah itu betul lebih kengkah. Dan akhirnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, istri dan anak-anak kami, suami dan anak-anak kami ya Allah, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami dan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Apakah itu dosa yang disengaja, begitupun dosa yang tidak disengaja. Apakah itu dosa yang terlihat, begitupun dosa yang tidak terlihat ya Allah. Apakah itu dosa yang besar, begitupun dosa yang kecil ya Allah. Ya Allah, melalui keberkahan-Mu di subuh hari ini, di bulan suci Ramadan ini, jikalau ada di antara kami, keluarga kami, saudara kami, atau bahkan orang tua kami yang terbaring sakit, melalui keberkahan-Mu ini maka angkatlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jikalau ada di antara kami, saudara kami, keluarga kami, terutama orang tua kami, menghadapi sakaratul maut, maka keberkahan-Mu hari ini kami mohon ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, jikalau ada di antara keluarga kami, orang tua kami, saudara kami yang sudah kembali kepada-Mu ya Allah, ya Allah, melalui keberkahan-Mu hari ini di bulan Ramadan kami mohon, terimalah segala amal ibadahnya, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, jadikanlah kuburnya sebagai taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.
Ada benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.